Echa Akaswani Itanagar Yala Puchi Janulu Erho Asolini Etanichi Idmismi Aholakiji Dargalambo Medilimache Kartabia Pot Mane Bui Inhu Iulinaba India Me Constitution Kanun Azopuchi Janapagabe Republic de ini enaga ma India mache President Draupadi Murmu me asala togeba ma European Council mache President Antonio Costa donem European Commission mache President Ursula von der Leyen me karuka chende sha bada ahoga Prime Minister Narendra Modi Defense Minister Rajnath Singh Ikisha Union Minister Alambro Military mache heta alambro autachi diplomat azalambro done India mache azakacha alambro mbombo Imuko Gigaba Enawuma Brahmos Akas Arjun Teng Lapage Autane Latela Edone Atikane Ajila Elombo Tando Eka Bada Ahoga Jopahedone Civil Trop Tando Me Pai Nikaga Maho India Tika Brahmachime Ashe Namane Enagachi Yechu Ekenda Bada La Hoga Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik me ona Itanagarchi Indira Gandhi Park mane bu inhu iulina ba kanun azopo machi janne pagabe ini enaga machi asalato wane government me atikachi mu arowe gabane tando jogala ekobe lakre bada ahoga ali ini enaga ji maho atikachi imu me amwara buwe jamata government arowe edone atikachi culture yechubu jipwa Georgie Nane Governor Melagane Arunachal Pradesh done India ti develop prava jo tewama atikachi mume government arojina la obada ahoga Arunachal Vikas Parishad President Techi Gobind hai Padma Shri Award hawacha amu ketega bamaho echabuge government me mawasu khe Padma Award hawe la tega bama yaku hulukhini done shiga baimu wala ho khepra maho Padma Vibhushan manga Padma Bhushan holoso edone Padma Shri Mao holoso award apiocha amu ketega bada ahoga ahamba adi International Space Station ISS ma jiholukhini ba Captain Subhanshu Shukla hai President Draupadi Murmu me ona ma Delhi che Kartabya Path mane Ashok Chakra award ha bada ahoga Arunachal Pradesh ma che namsai TCL E range gaba IG Plaza Prem Nobu Krime President Medal Hagaba Edone Nahalagan Police Station Machi Oshi Inspector Krishnandu Dev Done Si Yomi District Tato Antikochi SI Dota Bagara Police Medal Hagabacha hai Prambabuda ne Chief Minister Pema Khandu me lagada ahoga Arunachal Pradesh Government me Kaso Gold Inyo Silver Done Holoso Bronze Medal Apiga Bama Government Service Joya Social worker alambro done institution alambro kya pragada ahoga Arunachal Pradesh Public Service Commission exam akha bachipwa etho lakega Shiba Gyanmar Padang done Isyang Women Police Station la prage imu done institution kaso hai gold medal haga bada ahoga maho Tawan Akaswani mache tasi durjebu nawaya ajapa haga bada ahoga Arunachal Pradesh Kunkume Upper Siang Upper Subansri Si Yomi Dibang Valley done Anjaur District machi Atika Bragama Ayo done Ma Pola Shadane Itanagar Meteorological Center machi me La Hoga ne Tirap ne Longding District machi Atika Bragama Ayo Mumbo Anyamaya Shada La Hoga India Tika Ema machi Malo Internship Johaga Bane Madili Mane Asuni Gabane PM Internship Scheme Chipwa program akapagam bada ahoga maho a internship member anambro me ona Madili mane bu inhu iulina ba Republic de in enaga ma athum bega bada ne Corporate Affairs Ministry machme la hoga minganabro anduma jota athu done tama apiocha buni Isyang District Roksing Subdivision mache ledum atikone Siang Trust me health camp akhaniga ma mawani homingi igado specialist kani la prage imu doctor anamro me athuwa bama ledum done atika penga che gaw pura namro village secretary done ikisha imopia namro me igane Siang Trust arwa bada la hoga atika che imu arwe gabane
Andoman mingi atuwe camp isibu abu akachagao da ne Siang Trust President Group Captain Retired Mohanta Panging Pao me laongada ahoga buni Italian SGBN campus mane buhola harolina ba National Voters Day ine enaga ma Dibangwe district ma che echaho ne hand of board ha me anamro la pa ge imutan dong ki ga ba ma ho board ha ne jiga we EPIC card as a prabu api oga bada la hoga etanchi idmismi aho alimao dubai